हाय फ्रेंड्स माने नमस्कार जय जगन्नाथ मु हूँ रश्मिता साहू आपण मानक स्वागतम झना साहू ब्लॉग वीडियो को मुझे गोटे आइटम बनाऊँगी सीटा आपण मानक देखा चाहिए और सीटा हूँ पकड़ी स्टार्ट करने हमें स्टार्ट करना फास्ट पड़ो तेल गरम तबे आम रश्मिता छणाछणी कार्यक्रम पूरा लगी रही दी भारी छणा सरला झरणा ये ठिया खाइबा बेले खाली पचार कौन छाड़ी चलছে अरे खाई चलছে झरणा झरणा ये देख लो भल है रोसे किए कर कहले हम ना हूँ खाइबी तुम खाओ तुम दिन दिन पतला हो जाऊ तो खाओ अधिका अधिका खाओ चढ़ा आलू अच्छी मुझे गोल गोल कर छणा है हमारे पकड़ी इधर छुणाई रोचे आलू चिप्स बेसन आलू चिप्स झरणा ए कौन गोल गोल मटर आलू कर गोल गोल भल लगे रश्मिता पूरा छाणी बाहर कर व्यस्त अच्छे पूरा देखी व्यस्त रही खाई जल्दी सर जिते जल्दी सारी मुझे जल्दी खाइबी जिते जल्दी सारी मुझे जल्दी खाइबी झरणा आमर गोटे नुआ आइटम बनाऊे मटर आलू को गोल करिकी बेसन देहरे पकईकी छाणुचे प्रेशर कोड़े मिललानी जे प्रेशर कुकर छाणुचे हम रश्मिता कोड़े डाइट थुआ जे कोड़े दिन छाणिकी से प्रेशर कुकर कड़े रे रुटी दला है रुटी रात रुटी खाई खिया हबा रुटी बन परोठा 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 संग आ कोन नहीं इटा याटा को करना देखि पड़ते केम देखा जाउछे गोल गोल
ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଖାଇଲି ବାଇଗଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ। ଲଙ୍କା ଦିଟା ଛାଣି ବାଇଗଣ ତ ଖାଇଲନି ଆଉ 3-3ଟା ବାଇଗଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଲଙ୍କା ଦିଟା ଛାଣି ଦେବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଳିଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ସେଇଟା ଚଣାଟା। ଝରଣା ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇକି ମୋଟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ 7ଟା। ସେମିତି କଥା ହଁ ମିଛ ମାନେ ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ମାନେ ମୋଟା ସେ ତ ଅଧେ ରହିବ ଖାଇଦେଉ ସେଇଟା ଖାଇଦେଉ ଆଉ ଏବେ ବାହାର କଲା। ଏଇଟା ଲଙ୍କା ବି ଛଣା ହେବ। ଏବେ ଲଙ୍କାକୁ ଛାଣିବେ, ଲଙ୍କା ଆଉ ବେସନରେ। ସେ ଲଙ୍କା ଅଧିକା ରାଗ ଲାଗିବ, ସେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲଙ୍କା, ଏ ଲଙ୍କା ରାଗ ଲାଗିବ, ଖାଇ ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ରଶ୍ମିତା ଖାଇବ ଆଉ, ଆମେ ତ ନ ଖାଇପାରିଲେ ରଶ୍ମିତା ଖାଇବା ସବୁଟା। ଏବେ ଆମର ପୁରା ପକୁଡ଼ି, ସେଇଠୁ ଲଙ୍କା ଚିପ୍ସ, ମଟର ଆଳୁ ଚପ୍। ଏବେ ଏଠି ଚା ବନେଇଛି, ଏବେ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛି। ଏବେ ଖାଇବା। ରଶ୍ମିତା ପୁରା ବଢ଼ାବଢ଼ି ଧୁଆ ଧୁଇ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପୁରା। ଚା 2 ଲୋକ ତା ନାନୀର ତାର ପିଇବେ, ଝରଣାରେ ତାର, ସେଥିପାଇଁ 2 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରି ତମେ ବନଉଛି ତ ଆଉ। କହିଲ ନା ତମେ ତ ପିଅନି କେବେ ବି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମିତା ପକୁଡ଼ି ବାହାର କରିବାରେ, ଚିପ୍ ବାହାର କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କେତେ ଯେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପୁରା ଛଣାଛଣି ସରିଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଚପ୍ ଆଉ ଚିପ୍ସ, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଆଳୁ ଚପ୍ଟା, ଏଇଟା ଆଳୁ ମଟର ଚପ୍। ହଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।